السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا فيديو هادي غادي نكملو لي غابيل sur les limites. فوالا. في هاد لا فيديو هادي غادي نشوفو 2 choses. لا première chose غادي نشوفو كيفاش نحسبو لا limite quand x tend vers x0 d'un polynôme p de x sur un polynôme pi de x et la limite quand x tend vers, soit plus l'infini soit moins l'infini aussi de p de x sur q de x. Donc la deuxième chose اللي غادي نحاولوا نتذكروها هما كيفاش شنو هما les formes indéterminées les formes indéterminées نسميوهم FI formes indéterminées voilà ou des exemples كيفاش نحيدوا la forme indéterminée. غادي نبداو voilà la première chose la première chose donc comment calculer cette limite la limite quand x tend vers à x0 de p de x sur q de x avec هنايا l'image de x0 par la fonction polynôme q différent de 0. Donc هنايا عندنا واحد la propriété très simple donc propriété 1 donc la limite quand x tend vers à x0 de p de x sur q de x voilà égale à l'image de x0 sur q de x0 c'est-à-dire directement كنعوض x0 في البسط وفي المقام فوالا. مي هنايا خص يكون عندي المقام différent de 0 c'est-à-dire q de x0 différent de 0. Donc غادي نشوفو des exemples. Exemple voilà. Donc par exemple عندي la limite quand x tend vers A1 de 3x plus 1 sur x moins 1. Donc عندي هنا un polynôme de degré 1 fonction polynôme sur une fonction polynôme. Donc اشنو غندير on va remplacer x par 1 غادي نعوضو x بواحد وغتولي 3 fois 1 c'est 3 3 plus 1 غتولي 1 moins 2 كنلاحظوا أن المقام différent de 0 voilà donc 3 plus 1 c'est 4 sur moins 1 c'est moins 4 donc tout simplement on remplace x par x0. Je prends, heu, un autre exemple, la limite par exemple la limite quand x tend vers à 0 de par exemple, 2x plus 1 sur x plus 3. Donc هنايا la même chose, on remplace x par 0. On غتولي 2 fois 0 c'est 0, 0 plus 1 c'est 1. On a 0 plus 3 c'est donc la limite égale 1 sur 3. Voilà. دونك هنا ما عندنا حتى شي مشكل هنايا، ما عندناش المقام دونك المقام هنايا différent de 0 on remplace directement. دونك غادي من بعد غنشوفو حالات أخرين
ديك آخرين فاش يكون عندنا المقام زيرو، فاش يكون عندنا forme indéterminée، كيفاش نحيدو la forme indéterminée، كيفاش نتعاملوا مع la ligne. حيت هاد الcours ديال la continuité أهم حاجة فيه هو كيفاش نحسبوا les limites. Voilà donc maintenant deuxième chose غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا la limite quand x tend vers plus l'infini de p de x sur phi de x. soit plus l'infini soit moins l'infini بحال la même chose. نعاودو نذكروا أن p de x est une fonction polynôme, c'est-à-dire une fonction qui s'écrit sous la forme a n x à la puissance n jusqu'à a1 x à la puissance 1 plus a0 et p de x c'est une fonction polynôme qui s'écrit sous la forme aussi par exemple Pm يعني هنا اختاروا une autre variable علاش؟ ماشي بالضروري يكون عندهم même coefficient donc Pmx à la puissance m au même degré aussi plus B1 x à la puissance 1 plus B0 donc عندنا واحد la fonction polynôme qui s'écrit sous la forme suivante et q de x est une fonction polynôme qui s'écrit sous la forme suivante. Propriété, on va voir maintenant une propriété très simple, propriété, mais propriété 2 donc هادو كاملين هاد les propriétés خصنا نكونوا عارفينهم فوق donc la limite quand x tend vers plus l'infini فاش تنقول plus l'infini راه معاه حتى moins l'infini بحال بحال de p de x donc إلا كانت عندي هنا plus l'infini غنكمل plus l'infini إلا عندي moins l'infini غندير moins l'infini de p de x sur p de x égale à la limite quand x tend vers soit عندي plus l'infini غندير plus l'infini إلا عندي moins l'infini غندير moins l'infini دونك شنو كناخد هنا دونك في النيميراتور كناخدو le terme qui est le plus grand exposant اللي هو AN x à la puissance n وهنا كناخدو في الدينوميناتور كناخدو le terme qui a le plus grand exposant BM x à la puissance m من بعد كنختازلو بx فوالا نختازلو بلا puissance الصغيرة غادي تمشي ونحسبو من بعد لا limite نشوفو des exemples exemple voilà مثلا عندي la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x plus 1 sur x carré moins 2 voilà égal donc هنا عندي une polynôme fonction polynôme 3x plus 1 هنا عندي fonction polynôme x carré moins 2 directement c'est la limite quand x tend vers plus l'infini غناخدو le terme qui a le plus grand exposant le plus grand exposant ici c'est 1 هنايا ouais راه بحال عندي x à la puissance 0 bon يعني هنايا راه بحال عندي x à la puissance 0 هي 1 دونك هنايا 3x carré 3x à la puissance 1 هي 3x وهنايا le plus grand exposant c'est x carré دونك قبل ما نحسب هنا قبل ما نحسب il faut علاش هنا إلا مشيت حسبت هنايا هنا x la limite quand x tend vers plus l'infini غتعطيني plus l'infini ولتحت غتعطيني plus l'infini وهذا c'est une forme indéterminée هذا دونك شنو خصني ندير خصني نختزل بx داكوغ نختزل بواحد x نحيد la forme indéterminée la limite quand x tend vers plus l'infini دونك هنايا غنختزل بx تمشي ليا واحد إكس من هنايا وتمشي ليا دوك هاد إكس كاري هي إكس فوا إكس غتمشي ليا واحد إكس غتبقى 3 الفوق sur إكس دونك هادي دونك الفوق غتولي غتكون 3 لتحت بلس لانفيني 3 sur بلس لانفيني
Donc 3 sur plus l'infini, c'est 0, égale 0. Donc maintenant, premier exemple. Maintenant, deuxième exemple, la limite quand x tend vers, par exemple, à moins l'infini, de 2x plus 1 sur x plus 3. دونك كذلك هنايا شنو غادي ندير، لا ليميت كون x tend vers moins l'infini فاش كنشوف بولينوم فونكسيون بولينوم على فونكسيون بولينوم ديريكتومون كناخد دونك هنايا في الخاصية صالح فقط la limite quand x tend vers à plus l'infini quand x tend vers à plus l'infini ou bien moins l'infini دونك هنا غناخد le terme qui a le plus grand exposant اللي هو 2x وهنا sur x وما ننساش أنني نsimplifie par par x هنايا c'est 2 دونك هنا غتبقى ليا فقط 2 normalement نكتب بحال هكا إلا اختزلت la limite quand x tend vers à moins l'infini de 2 c'est 2 نعاود نذكر بهاد الخاصية هادي la limite quand x tend vers يا إما l'infini plus l'infini moins l'infini ولا x 0 ديال un nombre fixe ou bien d'une fonction constante a est égal à est toujours égal à دائما فاش يكون عندي ثابت هنا على الثابت la limite ديما كتساوي هادي على الثابت هذا دونك كتساوي 2 فوالا دونك هادشي فيما يخص la partie 1 donc des propriétés très simples اللي عاود ذكرنا بهم ما نساوهمش maintenant partie 2 voilà ولا نسميوها partie 3 les formes indéterminées formes indéterminées دونك خاصنا نعرفوا شنو هما les formes indéterminées les formes indéterminées هو فاش كنبغيو نحسبوا واحد لا ليميت كنلقاو مثلا 0 point l'infini دونك هادي c'est une forme indéterminée فاش كنلقاو l'infini sur l'infini دونك هادي c'est une forme indéterminée دونك فاش كنلقاو l'infini moins l'infini donc plus l'infini moins l'infini بالعكس donc هادي aussi c'est une forme indéterminée 0 à la puissance d'infini ou moins l'infini à la puissance 0 فاش نقول l'infini يعني plus ou bien moins ماشي وآخر حاجة هي 1 à la puissance l'infini 1 à la puissance l'infini donc هادو كاملين ce sont des formes indéterminées voilà وغادي ناخدو واحد l'exemple ونتعاملوا معاه نشوفوا كيفاش نحيدو هاد les formes indéterminées شوفوا l'exemple الأول par exemple نحسبوا la limite quand x tend vers à 1 de quoi? De x carré moins 1 sur x moins 1 دونك هنا عندي fonction polynôme sur une fonction polynôme أول حاجة شنو خصني ندير؟ خاصني نعوض x بعد x زيرو دونك هنا غندير entre guillemets هنايا ولا بين قوسين إلا عوضنا هنا غنلقاو واحد أو كاري هي واحد ناقص واحد هي زيرو لتحت غتلقاو واحد ناقص واحد هي زيرو دونك زيرو sur زيرو c'est une forme indéterminée نسيناها مدرناهاش كذلك راه زيرو sur زيرو aussi c'est une forme indéterminée donc فاش كنلقى une forme indéterminée خاصني une autre méthode pour calculer cette limite donc أول حاجة كنفكر فيها هنايا c'est باش نحيد هاد la forme indéterminée كنفكر la factorisation donc la factorisation مهمة بزاف بالنسبة لينا للcalcul ديال les limites خصوصًا فاش يكون عندنا une forme indéterminée donc خاصني هنا نكون عارف les identités remarquables
وخصني نكون عارف كيفاش لا فاكتوrisation ديال un trinôme de la forme suivante ax carré plus b plus كيفاش نفاكتوريزي هاد و وخصني نكون عارف les identités remarquables. دونك غادي ندير واحد التذكير هنايا. أول حاجة نديرها بلي زونتيتي remarquables ومن بعد نعطيو واحد المثال فاش غنحتاجو نعملو ان trinôme de la forme ax carré plus bx plus c. دونك هادشي كاملو نورمالمون خص تكون نتا فاهمو مزيان في السيزيام اني، فوالا. ولكن نحاولو نذكرو بهاد الشي باش يجيك الكور ساهل. دونك لي زيدونتيتي remarquables عندنا a au carré plus 2ab plus b au carré، عندنا a au carré moins 2ab plus b au carré، وعندنا a au carré moins b au carré. كذلك عندنا d'autres identités remarquables par exemple a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 وعندنا a à la puissance 3 plus b à la puissance 3 حتى هما راه مهمين. دونك هنايا هادي la factorisation ديالها c'est très simple c'est a plus b plus au carré، هادي c'est a moins b plus au carré، هادي a moins b facteur de a plus b، وهادي نعملو a moins b a moins b facteur de a au carré plus ab plus b carré. هادي غنديرو يعني plus غندير a plus b facteur de a au carré moins هنا كندير moins ab plus b carré. فوالا. دونك هادو خاصني نكون عارفهم مزيان. نرجعو دابا ليكزومبل ديالنا. دونك عندي une forme indéterminée غادي نكمل هنايا. دونك هنايا forme indéterminée forme indéterminée غادي نجي نحسب لا ليميت. هادي ماشي بالضروري نكتبها في لا كوريكسيون ديالي ولا في لا سوليوشن غير باش نتا تفهم. فهمت؟ ماشي بالضروري نكتبوها. دونك ديريكتومون غادي نجيو لا ليميت quand x tend vers 1. دونك خصني نشوف لا فاكتوريزاسيون واش هذا قابل للتعميل؟ لا. خليه x moins 1. هادي واش قابلة للتعميل؟ واش إلا كانت قابلة للتعميل خصني نشوف واش identité remarquable ولا لا. دونك هادي c'est une identité remarquable. اش من identité remarquable؟ هادي c'est la 3e identité remarquable ديال الأولى، الثانية، الثالثة. la 3e identité remarquable. دونك هادي هي x carré moins 1 دونك 1 نقدر نكتب على شكل 1 au carré هي x moins 1 facteur de x plus 1. من بعد غادي نشوف واش عندي واحد لو فاكتور كوم هنايا ou bien غادي نختزل ou bien غادي نsimplifie بلا ميم le même nombre هنا هو x moins هذا غادي يمشي معنا x moins شنو غادي يبقى ليا إلا سامبليفيت. وهذا هو اللي كان كيسبب ليا 0 في البسط و0 في المقام تخلصت منهم فوق. يبقى ليا x plus 1 x plus 1 وهادي سي simple directement on va remplacer x par 1 غتولي 1 plus 1 égale 2. فوالا. دونك هنايا حسبنا لا ليميت. فوالا. دونك هنا في هاد لا فيديو هادي غادي نخلي لكم واحد ليكزيرسيس ديروه لا ليميت. غير هاد لا ليميت هادي حاولوا تحسبوها ونديرو لا سوليسيون ديالها في لا فيديو الجاي إن شاء الله. لا ليميت quand x tend vers 2 ديال x carré plus x plus 6 ou bien moins 6 عفوا هنايا moins 6 sur x carré moins 4. دونك حاولوا تحسبوا هاد لا ليميت. دونك في لا فيديو الجاي إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نحاولوا نعملوا ان ترينوم. نذكروا بهذا التعميل هذا ديال ان ترينوم دو لا فورم ax carré c'est une fonction polynôme de la forme ax carré plus bx plus c.
دونك هاد لي propriétés راهم ساهلين بزاف ولكن راه تيفيدونا بشحال ديال الحساب. فوالا دونك هادشي اللي كاين، نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو الجاي.